ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯣꯏꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ MLA ꯅꯨꯔ ꯍꯔꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ NPPꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯋꯥꯛ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ 2025ꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ NPP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLA ꯅꯨꯔ ꯍꯔꯁꯟꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ NPPꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ NPP ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ चंगसिल्ली। मरक्सिदा NPP मणिपुर की वर्किंग प्रेसिडेंट ओरिबा MLA नूर हसनना एक असिगी मरी लेनना सुप्रीम कोर्ट केस अमा फाइल तौख्रे। MLA नूर हसनना एक असिगी मायौता सुप्रीम कोर्ट थेंगनगदौरिबा सिदा पार्टी सिगी माइकेदिगी अंगंबा मतेंग पांगनी हाइना सुमहांगना फोंदोकी। पाउगी मिफम अदुदा पार्टी सिगी लुचिंगबा सिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग यूथ फ्रंट गी मरु ओइबा थौबुरेन सिंगसु सरुक याखी। अमेरिका की नुपी अमा नुमित 1,000 लेप्पा लेटना पेरियड लाकपदगी खम थेंगना ngaknakhrei। रिपोर्ट नेचर की ओइना नुपी ओइबिसिंगी थागी खोंकाफ पेरियड नुमित 5-6 नि लाकपा हाइबसि हौना सानी अदुबु अमेरिका की नुपी अमा लेप्पा लेटना नुमित 1,000 थागी खोंकाफ लाकपदगी मेडिकल साइंस की मालेम की खम थेंगना अंगकपा पोंगनख्रे हाइरी। रिपोर्ट सिगी मतुंगिना डॉक्टर सिना नुपी अदुबु लायेंग लबा मतुंगदा नुमित 1,000 लेप्पा लेटना थागी खोंकाफ लाकलिबा दुगी मरम खंगदोकनबा कयारो खन्ना होनरबसु खंगबा ngamdana लाखिबनी। पोपी हारिबा नुपी अदुना फोंदोरखिबगी मतुंगिना डॉक्टर सिंगी एडवाइस मतुंगिना चेक्सिन थौरांग पुमनमक लौखतुनसु लाखि अदुबु हौजिक फाउबगी ओइनादि कानाबा फंगबा लेट्री। नुपी असिगी अवाबा कोखनबा डॉक्टर सिंगना कन्ना होनरी हाइरी। कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की साइकोलदा अल्बी कोम कौबी नुपी मचा अमाबु कुकी मिलिटेंट सिंगना फारबा मतुंग किहन खंगनबगी थौदो अदुदगी अपिकपा फुरुफ कोम ट्राइब सिंगबु कुकी मिलिटेंट सिंगना मखा ताना किहन खंगनबगी थबक चथरबरा हाइना हंगनबता नतना मखा ताना थौदो अदु हेना चाउथोरकपा ओइरकली। पाउगी सोर्स अमगी मतुंग इन्ना हाइरिबदी साइकोलदा पास्टर ओइबता नतना हिंदी टीचर सु ओइरमलबा याकूब कोम कौबा मियोय अमगी मचानुपी एलबी कोमबु खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना फारबा मतुंग मखोई कस्टडीदा नुमित हुमनी वहांग पाउन चथकी। वहांग पाउन चथाबा लोइरबा मतुंग नुमित मरिनी सुबा नुमिता एलबी कोम कुकी मिलिटेंट सिंगना थादोरकी। अदुबु एलबी कोम गी अपोकपा मपा पास्टर याकूब कोमदी मचानुपी बु कुकी मिलिटेंट सिंगना फाकिबा थौदो अदुगी मतुंगदा था सिगी अनिदा बीपी स्ट्रोक तौदुना लेखिद्रे। एलबी कोमबु मयुमदगी नोंमै चिंदोलदा फारगा पुखिबा अदु केनोगी कैडर सिंग ओइगद्रा हाइना चिंगनरमबनी अदुमकपु ममैथांगदा KRA की कैडर सिंगनी हाइबा कोना खंगनकी। थौदो अदुदा चेनाबनी हारिबा साइकोल बाजार बोर्ड की सेक्रेटरी लुनखोथांग खोंसाई लैथोल की सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखिबा फोटो अमदी वीडियो सिंग अदुना थौदो अदुबु मियोय असिना थवोइना चथबा ओइगनी हाइबगी चिंगनबा सिंग फावरखिबनी। हारिबा मियोय असि KRA गा मरी लेनबा ओइरबसु थौदो अदुदा KNO की कैडर सिंग सारगा नुपी मचा अदुबु फाबा ओइरमगनी हाइना पाउगी सोर्स अदुना मखा ताना हाइरी। म्यांमारदा चथरिबा लान असिदा मिलिटरी जुंटागी मायोक्ता तमनना फोंगना सिंगनादुना लान हौरिबा PDF का चलमिननबा लालौलोकी मियोय तरुक जुंटागी ओपन कोर्टना सिबगी चेराक पिखरे हाइरी। पाउदुना मखा ताना हारिबदी म्यांमार की मिलिटरी जुंटाना लेबा अदुदा शांति पुरकनबा अकनबा मोंगदा एयर स्ट्राइक फील्ड मार्शलदा नथुना तोंगान तोंगानबा खोंथांग कया लौखलगली। मदुगी मनुंगदा लेबा अदुदा लमहेन तुहेनबगी थबक चथबा मियोय सिंग मिलिटरी जुंटागी पर्सनल सिंगना फाबगी थबक चथरी। थौदोसिगी मनुंग चना साइगेंग रीजन जुंटागी आर्मीना म्यांमारदा लान हौरिबा मियोय तरुक फादुना ओपन कोर्ट वायल चथकी। वायल अदुदा मरा लेरबा लालहौबा तरुक जुंटागी कोर्टना सिबगी चेराक पिखी। मरा लेरबा मियोय तरुक अदु लेबाक मियाम ममांगमक्तदा मिलिटरी जुंटागी आर्मीना मखुत पुनबदा नथना ममाइसुक पुल्लबा मतुंग मकोक्ता नोंमैना कापथुना हादकी। पनबा याबदी म्यांमारदा मिलिटरी जुंटागी मथक्ता लान हौरिबा तोंगान तोंगानबा लालहौबा लुफ्की मियोय सिंगबु मखल मखा कयागी थवोंगदा मखा ताना हादपगी थबक सिंग लेप्पा लेटना चथरगली हाइनासु चेरोलदुना इंडिया की लोकसभा अमदी राज्य सभादा पास तौदुना इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना अयाबा पीदुना एक ओनख्रबा वाक अमेंडमेंट एक की मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना माइदै पांगल 1,000 कयाना मणिपुर की मफम कयादा पाकसना यानिंगदबगी खोलाव लाउदुना खोंजंग चंगसिनख्रे। नरेंद्र मोदी डाउन डाउन अमित शाह बाय बाय BJP हाई हाई हाइबा खोलावना मणिपुर की मफम कया निनख्रे। खोंजंग अदुदा एक असि पास तौरकपदा यानिंगदबा फोंदोक्तुना BJP लेंगा असिना माइनॉरिटी मुस्लिम सिंगी मथक्ता अखन्नना मियेंग चंगदुना मुस्लिम सिंगी मपा मपुना थंबिरंबा मिलियन एकर कया मतनबा पाइखलकपा खोंथांगनी हाइना एक असिबु खुदकता रिपील तौगदबनी। रिपील तौद्रिबा मखै खोंजंग लेप्पा लेटना चंगसिनखिगनी हाइना मसिंग यामलबा खोंजंग लोइसिंगना फोंदोरकली। खेत्रीगांव केंद्रदा लैबा क्लब अमदी मस्जिद की लुचिंगबा कयाना सिंदुना पांथोखिबा मियामगी वाकत खोंजंग अदुदा सरुक यारदुना खेत्रीगांव केंद्र की MLA साइक नूर हसनना फोंदोखिबदा मांगना खोंजंग असिदा सरुक यारिबा इस्लाम लाइनिंग चटपा मैदै पांगल अमा ओइना यारिंगदबा फोंदोक्तुना सरुक याबनी।
ek asigi mayokta pendribani haiduna sentimenta pukiduna leiminariba furup maselgi marakta taba nungairoi wahai wata khongjang jangsilaba singna phongdokpiganu masina manipura mairikpidagi maijaubi olakpa yai Constitution na piriba fundamental rights sing khongawnaduna India lengang tamnana minority Muslim sing da target tawduna pass tawrakiba ek asi handokadabani ek asigi mayokta India gi mafam kayadagi Supreme Court ta petition file kaya tawnarakre Manipur dagi sumangna petitioner oiduna file tawkre Hariba case asigi hearing lakliba tha asigi taraga tarukta Supreme Court ta pangthoklagani hariba numit asida Supreme Court ki justice singi aswanba mienga loinana India da lairiba minority Muslim singi damakta masak thokpa judgment ama pirakani haibigi thajabalai hearing asida mai pangnaba meidei pangal miyamna taibang sema mapu ala da thongni minasi haina phongdoki nakala marom da hatta da laiba masajid amadi club singna senduna hatta gi traffic corner dagi miyamgi oiba khongchat ama chatuna hatta golapati ground da miyamgi mifam ama pangthoktuna ek asigi mayokta kholaw kaya lauduna pendaba phongdokre khongjang aduda sarugya khiba meidei pangal council Manipur gi president Haji Arafat Alina phongdokhibada ek asina taibang mapu ala da kathok chakhrabalan thum kaya matnaba honarakpani Constitution na piriba isana pamjaba lining dharma chachaba amadi lining adubu yokhotchanaba honabagi hak adu ek asina khongawnare asigumba India lenga ki minority da hanthaba miyenga loinana pastor rakhiba ek asigi Mayokta matam chupada Manipur da lairiba Islam lining chatpa maitei pangal singna lepkadi haina phongdoki maikai amaromda kairau kendra da khundariba uruf kyamgai kairau maktingi masing yamlaba maitei pangal singna ek asibu yaringdaba phongdoktuna tongan ba kholaw kaya lauduna miyangge khongchat ama laklaba matung kyamgai gi lampakta punduna miyangge mifam ama pangthoki mifam aduda Maulana Said Ahmad Babapura Masjid Imphal gi imamna phongdokhibada handakta BJP lenga asina Lok Sabha amadi Rajya Sabha da Wathok MML bill pass tawduna ek onduna chanakhiba asi yaningde ek asina Muslim miyam da chawna chaitheng piragani haina phongdoladuna Wakaf haiba potsi aikhoigi ipa ipuna thambiramba million acre kaya sacrifice toramba laita laireba singi damakta kathoklamba adubu Wakaf kawi Masi mamangda independent oina Musalman signa pairaga silambani hojikti egasi pass tawrabani na madu yararoi atopa community dagi hapsilaklaga Musalman singi senglaba property asibu deal tawbada makhoigi miyut hapsilaklaga punna tawminagani haibani thawong asi Musalman khakta da tamnana yengsilakpagi thawongni ipa ipuna kathoklamba Wakaf asi matke tawningma tawge haina torakpa attack ni haina phongdoki loinana kairau kendragi general election da mirem oirakraba Islamuddin MI Khan na phongdokhibada Wakaf Amendment Act pass tawkhiba si Bharat ki Sangbidan na piriba freedom of religion miyoiba amana chatningba lining dharma chatpa yabagi hak adu khongawnabani thawong asina Islam lining chachariba miyoi singi thamoi sokkale maram aduna lengana thuba matamda ek asi repeal tawgadamani ek asi bu repeal tawdriba fawba siba changba khangdana makata da ek asigi mayokta khongjang changsin khigani haina phongdoki ngasi changsin khiba khongjang aduda Narendra Modi down Amit Shah bye BJP hi Wakaf Amendment Act khudakta handu u lengakna Musliman singda atamna na attack tawba yaningde safe masjid madrasa Coverstan down NDA BJP government we strongly condemn the government policy. We strongly oppose the Wakaf Amendment Act, save the Constitution, repeal Wakaf Amendment Act 2025 haina thaba pe kat kaya paiduna kholaw kaya su lauduna Manipur gi mafam kaya ninki April 8 2025 ki angan bayukta sagoban maino lecture laiba contractor khaidem kalachan gi gari da nongmai kapsil lamba do NRFM nani children home dana te thika dar kalachan lupa sibu thawai usittabagi magi ngakchaw thekpa thawong bu tawgunu haibigi khanganbani makha taba saruk su khakli haina aina thingkraba lalolop National Revolutionary Front Manipur NRFM gi Information and Publicity Secretary Shana Jawa Maitei na khuyek piduna thadorokpa cherol abada phungdorokli cherol asina makha tarduna hainong mai kapsilamba siga children home ga kariguma mari amata da laina de thawong adu lub asina kayara khantharaba matungda tawkhibani angang taraga matoi thikadar kalachana masa ngakthok chanaba children home gi marumda chungoi oina sizinaduna leiri haibasi sumiyamda khanganjari adumangna angang sing choktanaba kalachan gi garida kaplambani mari lenaba singna home asi hongdokpana fagani asigumba thawdo asina angang sing sokpani lairadana aki akhang thoan bahaibasi lupki sukanglon amagi makhada thingbalai adubuta ngai fadaba oikhibani hairi Manipur gi charang nariba tanja asida asigumba tawroidaba hongthang asi party asina su tawningba tawkhiba nate India lengang na Manipur miyamdagi khonggaliba khonggatkhiba sel singna Manipur gi chakthung onthok piduna India na makhoina thadabirakpa saduna thadarakpa iramdamgi chawkhat tharangi santhangda ireicha angam athau kharana khongbu semduna makhoi gi khawjaw thanari
Huranba Achouba miyamna saugatpagum leite. Cycle macha ama huralubagidi siba makai phubibabu yauri matam asiga chanadraba. Tender da lowest minus the tender thada bagya thingba lufna October 2024 da thamjaki makoina tawba khuding thigalaba matung thikadar contractor singbu lupka wakal taminanaba kaujaki adubu thikadar singna mana kanduna lotuna leiba maramna mamang chehi December 18 da mayeng leikaigi thikadar Premananda dagi bomna haujakibani kalachana ni shubani hari NRFM na Thamliba thingba si thugaiduna minus tender thadabiganu lam henduna tender thadaraglabadi warning tawduna ahakpa cheirak pigani changsiliba khongjang ase India lengakpu sogotpa oina lobiganu iramdangi ireicha singi humangi mamal India na lawri adudagi salon oiraga lakpa senthang oibana aikhoigi langai oihaugadaba semgat sagatpa haibasida aikhoigi tangai fadraba yengsinbagi ithau amani haibasida changsinjabani semgat sagatpa chaukhat thorang haibasiga ningtamba hanjinna balanjang asiga tanna thanaba yadraba Achouba mari amalai haibasida NRFM gi wakhal thamjai lubasina changsilagliba khongjang hiramasida chenariba khudingna iramdamda lairiba ireipa ki thabak toriba khulai paiba lup amata gi mateng ni duna waroisin puraknaba tawbiganu loinana lubasina so adugumba thorangda waroisin tawroi loinana lamdam asigi CSO maira paibi club khul laikai pumna mangna su aranba tawba singbu saugat piganu Kunek manda aranba singbu saugat piganu haijari loinana ireipa kiningtam khongjang loi pumna makna su NRFM gi khongjang sida saugat pirakani haiba thajabani haina cherol asina makata na phongdorakli